Počnemo. Živijo, Marko. Ej, čau, veš kaj, eno norost delam ravnokar, 2 minuti malo, veš, in jaz snemam pogovor. In to je en projekt, en gledališki projekt, in jaz bi ti prebrala koncept. In ti bi bil tiho zdaj nekaj časa, sam poslušal, in pol, ko vse preberem, sam povej, kako se ti zdi, a prav? Jaz pa že snemam zdaj. Ok, se pravi, naslov projekta je Solo. Razlog za Solo je zelo preprost. Magistrirala sem pred 4 leti, režirala sem 7 institucionalnih predstav in mislim, da je čas, da o režiji razmislim tudi iz drugega kota. Povabila sem igralce, ki me inspirirajo, da zamenjamo vloge. Oni režirajo, jaz igram, cilj pa je postaviti spomenik kreativnosti. In pol je crknil telefon in pol sem ga še enkrat poklicala, ampak ta drugi posnetek je v bistvu, se mi zdi, da malo fake. Glavna stvar je, da je Marko rekel ja, da bo sodeloval. Jaz sem mu pa pol prebrala še en del, ki se mi zdi, da je bistven in o čem jaz razmišljam, ko mislim o Solu. Napisal ga pa je Žerži Grotovski. Gre pa tako. In the fear which is connected with the lack of meaning, we give up living and begin diligently to die. Routine takes place of life and the senses resigned get accustomed to nullity. Every now and then we rebel, but this is only for the sake of appearances. We make big row, create a scandal, not too violent as a rule, so that it will not threaten our position. Something sufficiently banal that it could be accepted by others with sympathy. This shell, this sheath under which we fossilize, becomes our very existence. We set and become hardened, and we begin to hate everyone in whom a little spark of life is still flickering. We do not love ourselves, our own selves, anymore. Hating others, we try to cure the lack of love. With great agility, through hiding our gloom, we busy ourselves about our own funeral. Tako, in vse, kar zdaj lahko rečem, je, da komaj čakam, to začnemo delati in se nadam bogatemu potovanju. Hvala za pozornost.